Dance floor to our Optic Mayor, Honorable Javier Ibardoni Zacate, and he will be paired with Honorable Vice Governor Maricar Sison Goteesan. Music, maestro. Lawis-wis kawalan, ang lakad ito'y palatay-latayan. Sa bahis nga ito'y kawaray batasan. Sinunod ang kwarto at ika'y higdaan. Dinabi ko'y away batasan. Kahit na'y higdaan, inlakad-lakadan. Kay pinilapo, anak bumurangtan. Yan na inipig ko'y akot naging higutan. Hala-hala na sayaw ma. Itsa-itsahihan ka lang, masiganahanan kuha. Kapag-itihan, sige na, harisyuhan ipadayon na. Na'y mamumuli pa, kita hinibuwasin agad. Hala-hala na sayaw ma. Itsa-itsahihan ka lang, masiganahanan kuha. Kapag-itihan, sige na, harisyuhan ipadayon na. Na'y mamumuli pa, kita hinibuwasin agad. Di manong palambo, mahal magbaligya, adugo chicharo, upunan mantika, di nakadisan ka. Hanunan nga tarong, di manong palamyo, mahal lagi habo. Hanunan nga tarong, di manong palamyo, dito pa buhabong. Hindi kami ko, asya daw na mahal. Handun iya presyo, iya pagit sakay, tulog na maluto. This is Sulat Town Fiesta 2023. Sulat Eastern Samar. Waray TV. Subscribe.
Bungtohan Sulat. That was our Honorable Mayor Javier Zacate and Honorable Vice Governor Maricar Sison Goteesan. Wow! A round of applause. Oh, no, wow! That was indeed a wonderful performance. Bongga talaga si Mayor, partner. That's right. All right.